قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Huwas amban kapamuji si alin Allah subhanahu wa ta'ala, duka panalawat si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiya ni isab kitabi magkasuwa si kuhap-kuhap ininen magpaeseb, pinaeseb, palihalan, syara, manara, dialem agama Islam, hasupaya bang niya ala ipangandaakan tahinang WTB, dukbang niya ala ipamigisan hasupaya kahalian WTB. Ang baniyen may pangtinai sa agama Islam, iye mawdu' ko si kuhap-kuhap ininen inalenan al-firaq. Al-firaq, iyan ay pagsapi. Sa ato o si ito, dumain kemon, iyan ay ginisan pagsapi. Iyan ay pagsapi si antara maglawlaki bini. In pagsapiin kalimat am si antara paglawlaki bini. Inalenan si bahasa Arab al-firaq. Niya pagsapi, atawanin al-firaq. Labayan khulu' pagtulak klasa. Niya labayan pagsapi si antara maglawlaki bini pasalan timan atau labayan ng timan. Niya ginisan pagsapi si antara maglawlaki bini inalenan dhihar. Niya si antara pagsapi si maglawlaki bini sila bayan li'an. Niya magsapi si antara maglawlaki bini sila bayan ila. Niya si antara atau si maglawlaki bini silabayan atau magsapi si antara maglawlaki bini silabayan fasakh us iliin niya amban ini athar bakkas ni tiap-tiap dambua amban iin ini hinapusan ini al-idda duk hadana duk suqut an-nafaqah iya insong binisaratin insyaallah subhanahu wa ta'ala bang taqol si mainturu sarun bang itu asal tinalitis o mesiye anuhin samit teggel itu ngamalan in mawdu' to sumagwanin ngeddo aja kita amban ini mamura-muralay dahu pagge mawdu' to subi binalik-balik importante manamalan si mi'aah mula-mulanin taga-anda duk taga-ella demikian importante manamalan si mi'syara yan ang maghahukom si antara maglawlaki bini si lahat. Duk antag-antag na binaybayan bang upama niya kapatut ne nara si antara bangsane suway katauhan ne yene ginisan sin firaq ininen. Duk labi-labi kahitkahan aman magjato si pasalan pa inti at talak. Si pasalan
ini at-talaq. Ang baniliin, tagnaante, sa ako ini pinain kulay, mean dumain ito ang asal initinalitis manamalan, sa ilabay hadya. Tagnaante si in al-khulu'. Khulu'in pagtulaklasa. Iyan ang pagtulaklasa. Hatinin, firaku zawji, sinapean, wa in elalay, wa in dendelay painte, in elanen, bi'iwadin, bi'alfadin maksusa. Sabab, ine panape indende, si elanelay, niya pangurong ni iwag at inin ganti inin ganti ilay amban may amwal pangarta duk inine sa suku makajari hininang duk pangurong manjari hinang mahar manjari lusab hinang ine pangungsud dendele sa amian si mian elane bang upama al khulu' hatinen magtulakla sa iye. Amban may muta'allaqat at awan arkanul khulu' si kaisaanin az-zawj lella subini alu lella atinin sa ingay sa pagtulaklasa din di bangani Allah ni dambu aman rukun syaratnen subay kanianin mumayyiz subay makapinig in lalay dumain dialem painte kabus atawa dumain niya alay gaybuba atinen dilem hospital us gape katigumuhan gape ni akal ne duk sa di bilain banien at least subay kanianin mumayyiz demikian nen ya'tiluhu subay taakal ne duk katauhan ne iyan intulak lasalay iyan in khul alay. Si kadue, ang manrukun az-zawja. Iyan dende, anda sinlalay. Anda sinlalay. Bang upama indendehin, magtulaklasay si Elane, siniya sababan syar'i, jaiz, makajari si iye. Dumain pa in iyan saukat betadte tagarta-arta ang indendehin situlakan pa in sa amyaan ataw ini usuman sumian kabayaan ne nulaklasahan in elanelay siga niya sababan sinara o agama Islam naan si ininen amban iyan kinabunsihan wa isyara agama Islam kinabunsihan wa isyara agama Islam betadte ko meeden de sime tulakan hangkan bisarate ininen pegeni apa maghapen bang na situlakan indendehin niya anita usahane ubos in lillahin magagad pa inti silahat pagtek kamole nga hugan elani. Us inala ay may sabab, mahuto kay kahan amban iyan ay may sabab, pagi ini atakasua, si may lahat pa inti paluhan niyan. Amban takasua magbay mata, amban takasua si may iyan via messenger, atau pagtawag, siya iliin, nanaan siinin ang banmehinang kinabunsihan na isyara agama Islam. Di makajar si den de maghinanghinang painte sa ili. Iine si kaniya iye. Uus pag-ialan nga niya. Us bahasa hinang ni sa ili. Sumagawa ng dumain ala itlaqi. Dumain painte wa kinemon ilangkum. Pag-iniya rusab
iyan taga problema aman may ibang sa kalalahan. Gita ko lay pinainan. Painta si lahat, inang nen. Mamilang-mamilang hadya. O bos, maganda-anda hadya. Betad te, may paungsud nen may iyan trabahuan anda nen. Iyan may palanggungan si agama Islam, ampan kinabonsihan o asyara agama Islam. Nahangkan nep si dehelo ang paniliin, si kaulella, kao ka masulan magtrabahuhin. Kao ka masulan suwi mapatulakin. Suwi mangusahahid indendehin si luma iye. Ngipat anak. Ngipat arta ano bang ni arta ano si luma. Sa iliin. Dumain din di pa inte na magtrabahuhin. Sumaguan bang upama lumando ni. Dukni udhur lalali betad de saki ataw ini sa amiyaan. Bukan niya pangamay-ngamayan. Sa asal-asal nin gated makajar indendehin. Paluwas. Amban yan na lahat ni ngalabayan si Alen Tulakan. Ngalabayan pa inte yan 85 atau 82 kilometers siga ni amahram ni. Sa si lumando ni sa ilien gay pa inte yan basta-basta miyan parkala. At ang baniyang palanggungan sa agama Islam, painte as zawja, iyan taga kapatut mga hugin. Dende. Sa abang lalainte, inay sabsiyahin. Song lutaabot ta insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Payamante ko, painte ba kasi na zawj lillahin, ella, ubus anda, iya dapo, painte anulay, sikatalon al-iwad. Subay niya, iyene mian arta, binettad. Yustahabbu, alla ya'khudha akthar min al-mahar. Sinunnat silella gay makajari yung ngeddo pa ka aman mahar nin. Betad te, magmahar ilimempu ngibo, gay yung ngeddo may 200,000. Ataw na may 200,000. Subay, sabi, sa ilien, bang upama, yan betad te tagakapatut indendehin. Miki ngahug. Sinabab pa int aman inilalay. Sinabab aman inilalay. Bang upama ganiya kapatut ni kaukaw niya aman may binetta do isyara supaya leg gamay karindihanin nasa dili isab pa inilian. Al-iwad subay niya arta binetta pangurong yan inilalay. Gay palangkew amban ini mahar nilay iyan mas nabi aula pariyawa hadja piye-piye ni basta niya arta tabettad. Kaya man ni bayuan makajari inong suran pahinang mahar makajari rusab sa amian hinang iyan ganti indendelay al-khulu pa inda sa amian. Kaya ito sabot si hadith imra'atu Thabit ibn Qais radiyallahu ta'ala anha. As-sigah in sigah lapal sin khulu lafal sinkhul. Bang upama in lapal nin tuo si ituen bang iye ngalapal sinkhul tu talak pa ano nin timanante keo sa mian ano lien tulak lasa pagi makaurong pa indendehin tujuhiye pangarta naan si ininin inalenan iya talak bain bisan bahu katimanan ni minted de bang painte iyan ilapalan nin talakante keo ubus niat khulu naan si ininin talak bain hatinin talak bainin gay makajari ne si yene lelale malik ne sadya ine guna arta pangurung iye himbang painte garunia yene value anulay kahalanlay hatinen
niya pa inte ina kapatot dendehin tu si ituen. So magwanin ina kapatot dendehin naan sinin gay makajari binalik bisan pa inte timan minted de bang si alen khulo atin si alen tulaklasa kaugsuran wa dendehin in arta inlalay. Katamiro talakbainin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru mian tasalasay. Iyan talakbain iye. Pagibanghe po en talak raj'i, bang talak minted deru mindueru, sumian balik lelahin andanen, si dialeman idda iye, ga niya makatanggalang, ga niya makabara iye. Hatinan andane pe iye, dugay makajari indendere ala, dug pinatahala ang manluma elanelay, makajari iye magpangaringari si elanelay, sabab nen dialeman andane pe. Aban may kamali si may waktu te po ito, bang magtiman na jaminted de si dialeman idda pe, iyo na pagtuy dug pinutos na indendehin. Atawa iyo na inlalahin sa piluhuran no ene. Andane pe yen, ina maghapen la siyan dialeman andane pe. Nahangkan to si tuan hati tabi yen pangadjian syara ini na palanggungan sa agama Islam. Mula-mulanin pa inte ko net sabut lay may syara yen si lahat te mian basilan pag-asal andang inurungan in authority mian muslimin kaniya syariah law uslamod pa inte ini naman fiqhul usra nasubay niya kataos in syara'in si yan parkala ini dumaan ni jang hukum yan ang akal-akal sa iyan palanggungan sa agama Islam banglapal talak iye bu niya iwad ne niya ganti in arta ini na bayon arta pag ittifakan wede khulu iye sumagwa nen talakbain alennen hatinan la si gay makajari balik ne si waktu ilien bisan pe dilem iddah sa makajari iye maganda kwe rupa inte epang iye sinisina pa inte ba maganda sa dili ang ban iya bang iya kinabayan alhamdulillah pag ga niya pa inte yan kapatut na naan sininen iyan inanan may an khulu'in sila pal talak si kaduyanin بغير لفظ الطلاق بغير لفظ الطلاق si dumain lapal talak sa niyat ng niyat talak ino pamanin sapi ante ne keo atawanan sapi ante ne keo atawanan sa amian hugan hugaw ini te bang simelala anuhin pag ngalapal inlalahin sa iyan بغير لفظ الطلاق sa biniyat الطلاق niyat ng timan du ilian naan sinin talakbain masi kwe eru dehen lulay hatinan gay makajari balik ni si dalaman iddah walbang iya maganda pabalik kompleto surut ng dukrukun nen kompleto surut ng dukrukun nen bang iya kinabayaan ilian demikian nen bang upama isab si dumain lapal talak duk dumain niya talak hatinen asal anuhin inen tulak lasahin ne iyene mian khulu'in ne naan si ininen inalinan fasakh pagsape uwe hangkan magbidda ilien pasakh talak ina pagbiddaan nen bang talaklay bang talaklay tabisarane atawanen tapangabtang ne si andanelay us kaurungan iarta bang upama taan dawa ni pabalik duwe sa bala iya na talak takengkem nen duwe sa talak takengkem pig asalin tamantel luhe duwe sa ubus bang pasakh bang tatuhot wa ni asal iyan in pasakh ininen hatinan dumain iyan niya talak duk dumain lapal talak kwe na pa inne mian tahala ni kayo atawanen baya-baya no nasa ni alay arta pangurong iye inyat nilay niyat mian tabriya khulu' naan si ininen alenen pasakh bang upama taanda ni pabalik indendelay gaahalin si iye
niya petelu intalak painte sukunen. Iya iri en pagbidaanen. Pag binista si alentallak bang painte sa amyaan in lapal ng talak bisan kanianen niya iyene arta pangurong weden delay. Bang upama isab pagis alentallak papi kita si tasfir al-a'dad bang pabalik pa inti haptagna bang upama indendehin pagkas taga-ella us taga-anak pa intiruk elanen us makapagtiman pagpuas idda makapag-ella sa dili ga taanda ga pa inti tabalik ko elanelay pagpuas billa yang ban iyan na ilin tinimanan o elanen atawanin mati in elanen pagpuas idda na isab taanda na isab balik ko bakas iyan elane tagnain ine naan sininin binista pe iyan talak tagnaalay atawanin gaay bang sipokaha hanabila binista inalenan naan sininin hadmut talak sabang sa dili ang bansiye gana alhasil initong balik kamantello lagi bang sipokaha hanabila duwe sa ilien duwe sa iya ilien ang ban iyene mian si kaisa firak ina pagsapi si alenen ko alen khulo atawanen tulaklasa importante ang kalpinandak sa enok tahati tabi mekene tinafsil sinesine magsain pa magsubject in fiqhi mula-mula nin naan sinasasubay ni mufassal iye si kaduenen ina ginisan firak atawanen pagsapi in at-talaq ininen ma'lum nukbakto si kitab at-talaq ina magtiman tanda dalam Quran duk dalam kabtangan Panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hekam namalan at-talaq marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan duk saddi pe billahi yang baniliin ina in arkan sin talaqtu ina in rukunin atawa ulum mutaallaqat si kaisaan ang mutalliq iyan na manalaklay manimanlay manimanin tagasurut subay kanianin mumayiz iyan na men makapinig si kaduyanan subay taga-akal alhasil bang gay makapinig duk gani akal ne kung akabos kung abinilaw sa amian gay mu'tabar, gay tabista, iyan itiman nila. Si kadua syarat, sumay amban inilalay, amban ella rin delay, yan ella rin ditinimanan lay. Na ina naan sininin, duk inepe, aw wakiluhu, atawanin niya, winakilan no pinain, makajari talakan no in andakun. Luon na kami bagay ni sa amiyaan. Ataw sinin ininin na sinin makajari. Rukun si kadua mutallaka. Iyan den delay. Iyan dende. Iyan tinimanan. Gasab niya apa tinimanan bang sa dila mandande. Uwas in siga. In lapal. Sintalaktu. La budda bil qawl subay tiad ina bisarah timanante keo timanante keo sa ilien bang upama in iyalay magpain gaya magpain sa dalam pangatean nin hadya asal timan kuya painte me ngalapit andane ngalubak ni stangan ne us magniat itinimanan na ansin gero gay entavista pagi subay tiad ina bil qawl subay ina mian bil qawl amban ginisan sin ina lapal sin talaktu hek kabayuan insyaallah subhanahu wa ta'ala dan buat-buate si kaisa ginisan ina munajjazan bang kalapalan wa anu ininen butakale wa den delay atawaniya sawe anu makasaksi makakalene paatag intalakin. Gay kalagihan suway magsulat. Gay kalagihan suway binopsara.
Gay kalagihan siya binuhak barangay hall. Si pamandang syara agama Islam, bang aahin makatimanan andani pa inte sa amyaan. Ilapalan o pinantimanan te keo. Taitong ni dambua timan. Esebesebon okeo rende. Atawan okeo lella. Atawan okeo makakale. Bang upama pagwa indendele si syara, pinagpasok katimanan no ini. Iya sa hinang syarain ini naksi. Wa benal-benal bakas ni katimanan. Buat bakas ni katimanan. Sa subero labian tinalitis. Tinilaw dahu. Iyan menelalay. Usmeke na pa inte magpelma iyan hinang formal. Dumaini yan asal-asal si pamando syarain. Sa hinang formal hada supaya bang mag-claim pa inte pabalikin anuhin pinabaksigyo katimanan. Okay. Ayakuna munajjazan. Hatinan miyan jakyo ngalapal iyan asal paatag na intimanin. Sabang timan mintad dero gaado usa siya dialeman andano. Atawan ng timan minduwe, gaado usa si dialeman andano. Bangpe, dialem idda. Dialem idda, telo haid. Si meden de maghaid, maganiya pa banggay si maghaid hatinen telong bulan. Masir siyang taabot insyaAllah subhanahu wa ta'ala inin. Payamante ko, iyan pa inta munadjasan, asal tigi na magtuy. Uwas niya muallak. Talak mo allak ininen, upamanen, pinain, bang pasilak elawin sumumiyaan. Kao pa init, tinimanan na kayo. Pamanon siya, pinain. Naan si ininen, si alat main pa isa man sumu, sigay pa pasilak elawin siya diliman gape paatag intalaklay. Sabang pasilak na elawin, pagwa na elawin, paatag na yan intimanin. Taitong na itambuwa. Tagaginisan nusab naan si ininen. Tagaginisan nusab naan si ininen. Niya amban painte yan na ginisan ni. Ginisan upama asal siguraw paatag painte iriin. Kaya magpain in lelalay pain ni. Bangka niyaan in langitin ang bandiata tebinginin atawan diata in langitin benanin in kaoyun iyan katimanan kiyo. Atawan men makajarin kayo awe timan ni kayo naan sinin waka munjazan o pili palinda haptag na alay pag siguro asal langitin diata ako aro sa kaula-ulay magpain timanante ni kayo ko ito mapumi yan damikyan nin aman may ta'liq yan mustahil kaupama bang kayo magpain paino bang lumabay yan na siya piinin ang bandalom inin. Tinimanan kayo. Naan sin gay paatag. Way pagay mustahil iye. Kuya do sa kaula-ula in boyle atawan in lanelay gay mabaya ni manan andanin. Walbang pa ini meke kayo timanan ko. Atawanin timanante kayo walbang asal pa asek ne yan na siya piinin ang bandalom. Iyan. Ubos ang ban yan ay muallak. Niya amban muallak sa amyaan hinang lelah iya mangabtangin kuya painte ibarat sumulay pinain bang pagwa elawin sumo kao tinimanan ni pagpagwa hadjayan timan ni niya asap amban hinang iyan may bagay ni para may painte si ipang elan nila hatinan may kabagayan ni. Manggahinang nuinin pa inni, manggahinang nu ako ininjo asal timanan ko andakon. Nabanggahinang mian anulay timan painte inandanin. Sa iriin. Damikyan nen ambanhinang dende. Bangkeo paluwas. Amban lumaininen atau haptabo ukeo. Benanan ka o tinimanan keo. Sa banggay rupay yan haptabo, tepet-tepet si luwas, si luma pe, gay pa inte ka alay ng tiniman. Sa bang paluwas ne, paatag na naan sinin nene, para kalay na hasil hangkan subay kite ngahati hukuman syara manara agama Islam, nuklabinin na si yan hal ininen, pagehek ka masi paatag silhat buta pandogati sa amyaan ko estelilan lahan pa ito parkalainin
Allah subhanahu wa ta'ala mga tawanihin. Iya problemahin may palanggungan sa agama Islam. Magpain pe kayo andano budumain ni hati. Hati na siya bang si iddahin. Atawa bang dumain ni painte dalam idda us paino men si kao pe usta osal nung ini painte in buanin. Gaytahin ng zina. Atawan makapagtiman katimanan nung mintello. So lumas taabot ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sika tello bahagian sarih. Lapalas pa inte sarih. Hatinen pa pinain. Men timanan te kayo. Iyan naman lapal tampal ni manamalan. Timan, talakan te kayo. Iyan naman ginisanin. Si kadua ng kinaya. Kinayahin gaalay lapal talakin. Saan niya banaas-banaas ni? Wa pili yan. Pinapili ni kayo hap mean matatoeno. Gana niya baya ko si kao. Gana niya, baya ko si kao. Naansin gay kayo makapagpain, pain mo itiman in. Siya tinilaw rin na po baranin. Inain maksud nun, mapililay. Bang upama niya makakalini. Pen maksud ko mayan mapilihin. Gana ako baya, mayaman luwen si waktu ko ituinin. Gani ang maksud ko pasal timan. Bunjir ako magkakita luwen eh. Iyan tinima. Sabang niat niyan pain na timan, busayin, bisaranin. Baya-baya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isab na pain bangi, parang buwas andane. Si zaman pa inte ilian bunyat nen timan tahinang pa inte ini zina maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang puas pa inte man idda ni pa in sabang dalam idda atau binalik ko ini kaniya pa inte sigul sagaan nila asiin duk kinaya hay kamanamalan sabang magpain ni pa inni maksud ni basa mapilihin asal timanan ni nanaan sininin meke ni pagua pa inte atawanen mag ano sa katibayan hatinen naan sininin magsaksi siya dumain ko may pag-i'tiqad kay kan si lahat bahasa intimanin subay asal yene kapelmahan formal hadya iliin para niya yene mian pakitehan den de katawan sila ko katimanan ni andanen atawanen gaan sa bagdang buwa duk yan elanin. Sa ilian pa inte bantuk ni subagwanin bang asal-asal si syara agama Islam sila palon hadya magpain kayo timanlay initong ilien. Initong demikian iyan pa inte ang ginisan tasabutten. Si ko ito palinda kite si at-talaqu naw'an. Talak ini intiman ini sa atas dua bahagian. Si atas dua bahagi. Si kaisa nen raj'i, si kadua nen inabain. Bili kita raj'i lay, inabalik. Binalik. Bang upama indendeto, katimanan o elanin, si dambua, si minted datiman, pihatinan magpain ni panitimanante kayo. Okay. Pag magpain timanante kayo, timan minted din in. Ubus inay, dendehin to, si ituen, bang takalin eh. Ataon lalahin. Pagkakay miyan basta-basta, may magtimanto, kahit kanin si atas pa, hindi magtimanto, bang may magsasa. Niman pa ito lalahin, niya dalam kastel ni. Awet. Naan si ininin, bang upama timan minted depe, raj'i. Hatinan makajari pe balik ni. Si daleman iddah, daleman tellu haid. Pagbalikin, sa ingi bantuknin. Parambuah diya si andane magniat iya na balik ni. Si kaduenen magpain kayo balik ni kayo rang. Okay na iyan. Okay ni. Gaya na subay kalagihan o paano subay miyan magsulat pepiyo. Walbang kuya na pinain ko ang sinihin ang poro mapalik ko magbalik ni Isab. Nakalukalu. Sa mga sa si Sarah. Balik na iyan. Si kaptangan nila. Hadyatawan sinang nila. Demikian ang talak si kadue. Baka talakan na si kaisa. Uwos tabalik na si dalaman idda. Pag tabalik na si amyaan. Pagpalabay ang 4 bulan ni Hab. Tinimanan na sa waya ni. Nasa iriin do sab. Talak raj'i do sa biliin. Si dalaman idda lay. Dalaman talo hayd lay. Atawa 3 bulan lay.
dileman andane pe gay makajari indendehin paluwas ang banduma ni ang banduma elane lay dug gay makajari in lillahin na saan andane lay indendehin subay magpangaringari si mian elane kaune pa in pabalik pa in bayan dug seb ni paman be in agama islamin mabaya gibe mian magsape mura in maglawlaki binihin gibaya magsape duwe in maglawlaki binihin Syairin. Malaingkan nin isab si dileman iddalay bang upama may maganda duwe telu in lillahin gani kasam ni gani bahagi pag bahangi pa inte tudyo yes mo bang hinaw luu na makajari magpangari-ngari ini hasupay pabalik siya in alane mihan ini sa mian amban si may bisara kay si may style bantuk na kay basta adelem lumaro magpangari-ngari supaya balik in painte elane lay amban balik ni kay si osal ni pabalik atawan magpain ipin balik tinekeo okay iyan talak raj'i si kaduwe talak bain hatinan talak bainin gay maka dumain raj'i dumain balik gay makajari balik na ilian malaingkan subay kawin bahao. Subay kinawin bahao ni. Sa inga mantuk nin. Niya baynuna sugra. Niya baynuna kubra. Bain diki duk bain hadje. Bain marikiin. Bang upama talakan ni minted dein. Atawanin minduwe. Bupuas ni amban idda. Hatinan puas ni telu haid. Atawanin telung bulan. Duman telung bulan bistahin bang den de taga haid telu haid sa amian puas ni ang telu haid lay naan si inin talakbain gay ni makajari balik ni malaingkan ni isab makajari iya bang pa iya kinabayaan mag-anda iya pabalik biakdin jadid komplet na ang mandrukon sin kawin surut sin kawin sa amian lai painte si ilien duk mahar ni tayo do biyan. Iyan bay nung nasugrahin si alentiman. Niya bay nung nasugra. Kaya tasabot te painte anulay. Iyan bang magtulaklasa. Si tulaklasa lay bay nung nasugra iye. Bisan painte minted de bahuk katimanan. Pagka si alen niya iwad niya ganti alta pangurong lilalay. Bain iya magtuy. Gay makajari iya malikne. Kaya tasabot ti panta iyan ang sinilay. Meke iya makajari sa amiyan suwe na kinawin bahao. Damikyan nen, amban ginisan sin bain diki, suway, pagtaanda na indende ininen, si dehello pe amban, al-khalwa, hatinen, kapag tambel dinding bilik siya gani sawe-sawe baho pepesong paasek inendehin na panone hapainte en elanele atawanin baho pasong paasek painte en boyin tudyo andane gape si kapag miting-miting duang-duangan deru in khalwa sa dukhul kaparambua bang dukhul sa siguraw bang al khalwa INP sumagwa nen na si hinukom siya kan fuqaha duk ini na may fuqaha hanabila basta al khalwa hatinan duang-duangan ni hadja Thabit tu si ituen tahukum andane bang upama gape atawanin bang upama anunen men kapag mahar iya subay komplet mahar nen bang upama sa amyaan gape niya at gape kaungsuran kasinduhan naman mahar nen wajib subay ipainte inungsuran sa depende sa pagkaisunan bang sumian sa bang si dehello amban ine paasek sin lelales andane dehello amban pagkaswa de iyene duangan lay kabla dukhul butimanan ni sa amyaan panigay ko ba na mabaya si andako ininen timanan tinekyo nanaan si ininen bang iya kapag kabtang katimanan ni si dehello amban kapag dambuwa be sin ano lay yan maksud de parambuwa sa anda ton si ella duk kapag miting-miting deh jaduangan lay naan si ininen talakbain iye hatinan baynuna sugra gay makajari balik ni malaingkan subay ni biakdin jadid subay ni niya yan ungsud bahao kinawin bahao
Usabit siye, dante nga maharin. Dante nga hadya mahari, painte in delay. Subay pabalik ni bango pa, kaurungan o elalahin. Pool in maharin betad, di painte may datos ngibo, pabalik na 50 ngibuhin. Yeyuan hukuman syara agama Islam, palanggungan sa agama Islam. Bang katimanan delo ang ban, ini, men paasik. Sa bang bainuna kubra, inam hadyahin, bang katimanan, inden de ili en mintelu. Hekka na sin masala pataalok, sumaguan gero kiti ano. Mintelu katimanan. Gay makajari hinang de anda sumian malengkan nen suwe do kapag ella. Suwe kapag ella rahu sa dili amban iye meke makajari men andane. Hatinen bang katimanan o ella nelay. Duksarat ta subay taosal daw uwe elane bahauhin. Damikyan nen subay puwas iddanen. Iya ilian pamandu syara agama Islamin bang sinesine makatimanan andane mintello gay makajari balik ne palanggungan si agama Islam bang balik ne ilian tahinang ine tahinang zina. Bang puwas amban ina tellulay. Syarat nen sa subay taga ella indendehin. Ubus taosal wa elane bahauhin. Ubus katimanan wa elane bahun atawan matay in elane us puas iddah. Sa dumain pa in subay. Yan pag-isunan wa boylay duk wa elane pa in taduk lelalay pinan andahon ko andakulay baka sandakulay iku pa mabaya si pabalik. Inalenan nikatut tahlil gay makajari na si Muharram. Inalenan mian at-taysul musta'ar ko iparat kambing pwede indaman jaos pinandahan si men kambing sa dili dende. Siya hinantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangupama in lalali, katimanan wa inandan min tello, us mabaya iya malik ne bugay ni tagas ni malik iyan. Dina ako in lalahin pa inte lalasad dili dak inandamian. Nanaan si inen na nikahut tahlil muharram gay pa inte makajari. Asa subay rubaya lalali duk den delay. Usumen sumian pagkanat delay atawanen pag sape de amban si kamatay kay painte sa kaelum si timan atawan si ine na meke makajari painte binalik we bakas elan tagnain bang puas idda. Bang puas ine mian idda. Hek kanaan sine palanggungan sa agama Islam. May makatimanan andane may puas mintello ne. Usiyo pero maglimangan duk andahin. Pegge kulang panghatiten binaan sininin. Duk kulang takaleten bi. Hangkan in maudu, in topic, ininin asal importante manamalan. Duk labi-labi si me syara. Si me syara mian iyakan dalam basilan. Asa sumay tadhati na perkala ini. Pegge mian hekka paatag. Amban tiap-tiap barangay si hal ininin. Problemahan mga kita ngeddo amban akal-akal te sa amiaan. Ubus ina pinain. Bang upama tinimanan in andahin. Mintello. Yan timanante kayo mintello. Ina paatag mintello atawan minted deru. Jumhurul fuqaha paatag ien mintello. Bang kayo magpain no timanante kayo min 10 atawan min 2,000. Paatag mintello pa in jumhurul fuqaha. Gay makajari hinang ni anda. Pinapuasan pa in tahjain iddanen. Bang upama betteng ien gastuhan no ien duk anda duk ano lay. Mian duk nakanak lay raho pagpuas pa inte ano lay nakanak sa mian ginastuhan nun sa gay kyo makajari malik ni sumian iyan da jumhuril fuqaha amban metafarrad bihi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-mas'ala yan ma inte mas'ala ininin Shaykhul Islam magtafarrad Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala pa inde timan mintalluhin mitadderu sinisini makatiman pa inde mintallu ebe mintallu lapal mintedde bang si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Importante maphum pasyalantiman mintellulay. Bang painte pas katimanan andanen us balik na nisab, us timanan nisab, us balik na nisab, us timanan nisab, puwas ang maning gay makajadi balik na sumian malingkan ko ini painte ina surut tasabutan sinimian. Amban ginisan sin talak niya ginisan na ini talak sunni duk talak bid'i. Duk layo sa po bisunnatin wala bid'ah. Hati tabinin pong tinais agama Islam. Ina in talak sunnihin. Talak sunnihin, maksud na dumain sunnat ko niman. Pag asal-asal intiman ininan makruh.
abghadul halal ila Allah at-talaq. Iyan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamanan kinabunsihan ni halal bang si Allah subhanahu wa ta'ala ini timan. Manjari na ang sininin, hangkan niya ina yung talak sunni ruk bid'i, dumain ko pinain maksud nila yene bang painta sunni we makaido kay pahala sumagwa nin gay kayo magduse bang katimanan no si waktu yene ilien. Ine, talak sunnihin suwe kayo ni man mintadde. Hatay mintadde timanante kayo, dumain kayo magpain paino timanante kayo min duwe. Timanante kayo min tello, dumain sa asa mintadde sunni iyan. Sunni. Demikian nen, sumay kanyaan nen, dalam kalisin, hatinan ga ay hinabuhayid. Sa ga bakas taosal wen hinabupain ta kalisin na ilien. Iyan inalin ang talak sunnihin. Talak sunni. Atawanan ni sab, talak sunni, makajari, atawanan tu si katello. Siya pa yung nakasinduhan bukahain alal kaul men ar-rajih tasabut Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amman may talak sunni bang tinimanan in den debetteng kaya na pinainten dumain timanin to sito upama pa tinimanan den debetteng lay uwe miyaan hadya magtiman ni pagtipinatahaan ni man dumain dalam luma pa yun pag may karupuas iddah yan yung mabettengin sumay puas nganak. Alhasil dila man andana pe lay si lumaan na iin gastuhan na pe sa miyan. Okay? Iyan na palanggungan sa agama Islam. Way, hangkan sunni. Si kaptangan pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu teka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ngakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinimanan wa Abdullah ibn Umar andanin si waktu haid. So nung taabot si karuin ini sa insyaallah subhanahu wa ta'ala sabut sa pabalik. Ngama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tinimanan wa si waktu haid atawanan si waktu nifas atawanan si waktu lisin yat awsal wa nandanin ngama Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inna na an sininin balik yo pa no Umar murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilan wadih manamalan dilalahin na an sininin atawan dalilin. Ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam daakun balikun iye. Pagay katimanan no si waktu haid. Atawan si waktu ina te mian. Tuhur iye si dalam kalisin. Bu tausal wa ni sa mian. Balikun daakun binalik si iye. Bang iya mabaya me katimanan ne ilian bang painte kanyaan yang tahir ne. Hatinan, pagay katimanan sa waktu hayd, subay na hinabutahir, siya gairho makatid o saan na, bangya mabaya, ni manan ni papalik. Gairho o saan na iliin. Ininan talak sunnihin. Hatinan gaya magduse, jaiz, iyan eh mian hinang na iliin. Demikyan nen, aw hamilan, atawanan den debetteng. Iyan pa ito makatid tinimanan. Iyan ay palanggungan sa agama Islam. Niya na sin asal ga tumawa manamana ini pagpahamin. Bahasa bang nindebeteng ko makadari tinimanan. Dumaan siya iyan palanggungan sa agama Islam. Tasabot pa Ibn Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ga niya maghilap na ulama na sin pasalan nindebeteng. Wawang pa ina may aawam yan ay mamisrahin na sininin. At mag-ijma' pa ina ulama'in wa jaiz yan na nindebeteng tinimanan. Sumagwaanin ko na tasabot ang sililay, dumain saukat na tinimanan. Si pamaham, tabi pagibang basa tinimanan, miyaan magtuy kayo maglapal tinimanan. At awan ang pinalmahan, yun na pinaatahala man lumano. Bubinaan, di alaman idda pe. Iyan sa gitawa. Okay, palinda kita si talak si kaduwe. Ina talak bid'i. Hatinan bid'i bang tahinang wa'inu ininen, magdusay kayo. Magdusay kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaisa talak bid'i bang kayo ngalapal talak min duwe atawan min tello. Si min tade pa intalapal du. Talakan kayo min duwe atawan min tello atawan min 10. Iyan inalinan talak bid'i. Kuya ni pangamahan Rasul sallallahu alaihi wasallam si anak Umar ibn Khattab yani Abdullah ibn Umar. Kuya ni pa inni murhu falyuraji'ha da'akun ibalikun taed katimanan no ini samian.
si waktu haid. Akthar min wahida awish. Si kadwanen fi tuhurin jama'a fi. Yene dialeman kalissin pe pa inta indendel. Usta osal wene. Inin bid'i. Gay makajari si palanggungan sa agama Islam. Si katanan haid ko pa inta tasabutan sinin ini dumhelo indalilin. Ini pangamahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma si waktu tinimanan wa'ne andanan si waktu haid. Uwas dinako ini binalik. Bangke mabaya ni mananne subay timanan no si waktu lissin niya gabakas ta osal wa'no. Kina hikmat ni nasi palanggungan sa agama Islam. Aman haid lay pa inta sa amian. Bang upama mag-salla indendehin duklella si waktu haid. Makapikil-pikil pa sa amian. Pag mahuto niya magsalla us ala do impedi atain na libang do pa inta sa amian. Pag hangkan pamegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam pag in me karendehanin meke mura nga malas ye. Gay katingkuan bang inabu yene mian haid. Ini yan panga nuat pa inte yene mian kahalande. Obos pagpisab taabot si tuhor. Sa dalam kalissin na iye. Nagay makajari. Yan osal no bangway asal timanan no. Gay makajari osal no. Hatinan na ay siliin. Pag magtiman kyo jaleman pa inte kalissin na iye. Na okay, tahinang sunni yan. Tahinang sunni. Paman ba in agama Islam asal hawa kabaya ne gated ka mabaya suwi magkanat. Ubos si dialeman pe ilien. Betad te katimanan ni sila ng tuhor. Dialeman andane pe indilim iddalay. Us gay pe rin akpaluwas ang banyan lumaan eh. Atinen magpangari-ngari pe iye. Hasupaya tabalik we yan elan nilay. Ininin yan agama Islam, palanggungan sa agama Islam. Damikyan nen ginisan si Katello. La yusafu bi sunnatin wala bid'ah. Gay sab tasipat sunnat, duk gay sab tasipat bid'ah. Ina na ang sininin. Kung may den de atawanin bang niya may makaanda makanak bebe ko may magsiyam tahon sa pariyawa. Tuo si ituin gay inalenan sunni at ang gay inalenan bid'i. So magwaanin jaiz. Makajari. Damikian al-aisa. Yan ay dende gay ni ilaha. Makajari. Tinimanan. Dumain sunni, dumain bid'i isab. Atawanin gayro madkhulin biha. Yan ay dende pa inta sa amian gape kapag dambuar elanay. Sa bakas ni kabasahan kawin. Bakas ni kabasahan kawin. Iyan palanggungan sa agama Islam. Sinambua pe ano to sinipukaha Hanabila al-hamil ina din men betteng. Hatinen duman sunni rumen bid'i jaiz ye makajari pa intene mian tinimanan. Iyan naman ginisan pa sin talak. Damikyan nin si Katello. Pagay mian bakas ni kita tulak klasa, bakas ni kita talak, si Katello nin al-dhihar. Al-dhihar. Ini indhihar ininin. Yene napakyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Painno wallahi painno haram kyo si ako. Haram kyo te si ako. Bumasi niya ang kabisaran ininin. Yene ininin inayanan al-dhihar. Hukuman dhiharin haram. Uwe kyo ngaharam andano. Ubus ini na sininin. Ang arkan mudahir ininin yene lillah illalay lillanilay. Sine sahih intimanin sahih du sabtu sito yene mian bang iye makasapa wa gay wa painte in andanil haram siye sahih sumagwanin abot tero inshallah subhanahu wa ta'ala in hukuman. Us mudahir minhu. Sino mudahir minhu yun na zawja? Yan anda. Damikyanin mudahir bihi. Yan lapal.
lapal sin anulay, mian al-zihar. Kaya upamanin, magpain niya, anti alayya haramun. Haram ted kayo siya ako. Inin inainan, lapal, inakomian, sarih, tampal manamalan. Gani pag duwe-ruwe, asal tampal manamalan inin. Bang tabis sara na ito, pamante ko bang ini sa ini mian subay hininang nin. Si kaduanan kinaya, ini andi kadya. Bang iya magpain, pain ni anti ka dhahri ummi, kao pain ni ko ikaw bukot-bukot si inain, ko ikaw tangan-tangan si inain. Bang maksud niya naan si inin, we iyan haram, ko kaharam inaan naan si inin, paatag yan adhiharin. Sabang maksud niyan pinain, ko ikaw tangan-tangan si inain, si tarabahuhan, bukot-bukot si inain, si Paul Mahadja, hatinin, tuo si ituin, bang iliin, makro, bang paimekasinduhan, pukahain, bang kayo magsabot sa iliin. Uwas bang upama, painno, kadhahri ummi, yan ang maksud nun naan si inin, asal mulia, in andanon ko inaanon, at ako ko pong tinayon sa amiyaan, naan si inin gay paatag mian indhiharin. Ubus ini aman hukuman, pataalok bang tabisara wa inayin, anti alay haram, haram kyo si ako. At awanan ko kyo bukot si inain, maksud niya naan si inin, haram. Tudyo iya, tahrimul istimta', gay makajari iparambuha. Gay makajari parambuha, malaingkan nin subay daho iya, mian inayin, magkapagkafara. Inayin kafaranin, si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا به ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Ini pa ito intandanin. Alhasil haram siya maparambuha si andanin. Bang iya makapagpain pain ni haram kayo si ako. Atawan ko kayo luwe-luwe si inain. Sa maksud nin in painte panaat na luwe si inain haram tudyo iya. Subay hinang na inin, kafara. Sa atas telo kafarahin. Si kaisa, subay inin magsuno-suno, gay makadari magpene. Si kaisa kafara tahriru raqabati mu'mina. Subay iye, ine. Subay iye mamaharlika dambuwa raqabah mu'mina. Ine ipun banyaga palwasne, belline. Si kaduanen subay iye, banggit ako na iyan, subay iye muase. 2 bulan magsuno-suno, gay magbekat-bekat. Mutatabi'ain. Mangupama makapuasa iye dileman 50 elew, at 55 elew. Kanya bekat-bekat ni. Ubus niya nga men ngimbayat iye sa amyaan, us makakan iye. Na sin bekat ni amban iye, magtagna siya ba mantagna. Sabang taga-udhur syar'i, makajari. Upama ko isaki. Ko sipag musafiran. Sa miyaan hadya kole, miyaan hadya tekah continue na isab. Continue na isab iliin. Naduma ni siya, maksud na naan sininin, wa sumay umabot an 60 elew, 2 bulanin. Shahrayn mutatabi'ain, pagay mahuto in bulanin niya, 20 elew. Nabang magsuno betag ta 20 elew, si pamuasa nilay, na inaruin pinosahan nilay, 58 elew. At awan 50 bangganat 30 ng buhain. Iliin, hinangnan si Dhello amban parambuha na si andane. Gay basta-basta parambuha daw si andane, malaingkan nen subay daho kapag kafara iye.
Damikyanen, banggay takola na mamuha sa 2 bulan magsuno-suno lay, it'amu 60 miskina. Subay iya mapakan 60 miskin. 60 miskin, iyan pa intene, miyan pinakanin. Iyan ang ban, miyan al-zihar. Palinda kita si keempat, iyan al-li'an. Al-li'an. Ini naman may masalah importante sa manamalan. Ina in li'an ininin. Iyan na be maglaan at ilaan si antara lelarok dende. Magtuhuma tinuhuma, magtokod painte sa amin tinokod. Tara ako madali. Inlian, ina in sabab nin, sabab li'anin magla'nat, iyan qadfu rajuli zawjatuhu. Iya bang tinuksa wa lillahin andanen magzina, i kapandakanen. Sa sipasalan iyan, may palanggungan sa agama Islam, hangkan asa subay mian siguraw. Dumain hat-hat, aka-aka. Dumain hat-hat, painte, iyan sa asa siguraw, kayo pag asal ito ang pataallok si kamulahan ginahawaran no taabot sila akhirat. Qadfu rajuli zawjatahu, to zawjatuhu. Iyan tinokod, tinuhuma, wa elallahin, o elanin sa amyan andanin magzina. Waliyadu billah. Iyan sabab nin. Uwos mula'in. Mula'inin. Mula'inin. Iyan lillah. Iyan pa yung tagna-tagna. Pag iyan manukorin. Subay kaniyaan nin. Ine. Mukallaf. Baligh duk aqil. Iyan men mula'inin, surut nin. Zawj, uwos subay mukallaf, baligh duk aqil. Us mula'ana, iya ila'anatin izab, iyan anda, mukallafa, aqila, duk baligha, aqil duk baligh. O sinabi, mula ano bihi, iyan ang lapal, sin paglaknatin to si ituan, subay yene matasabot dialam Quranul Karim. Yene matasabot dialam lapal syara. Dialam Quran kata dialam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. O subay magsuno-suno, subay pinadahelu, yene mian lalahin. Subay pinadahelu lalahin. Nato si ito palangguan sa agama Islam, hangkan pa inda sa iyan, bang upama, tinokod doon ay nandan na sa asubay siguraw. Hasupaya iya gay kalubakan 80 lubak, bang asa siguraw iya si hinang painte, yan anda na lay, waliyadu billah, labayan nin sa mula'ana, magla'anat. Us gay iya painte talubak, bang iya ngala'anat. Napagibang iya gay ngala'anat, talubak iya, iya manokod painte andanin, Samya. Us hukuman sinlian. Hukuman sinlianin magbayuan. Niya wajib. Bang takite wa in elanelay andanen ngahinang ina maksiyat atau zinalay. Ubos bu si ara-ara may makabeteng iye, wajib si iye subay maglianin. Subay maglaanatin. Hasupaya, gay iye sa amyaan, gay kapamansub si iye, inakanakli hatinin, gay tapas iye.
Pagbang igay ngalaanat asama si Iyero. Bang paintin asa siguraw te diye. Asa takitero kuyo matane. Dumani inakaakahan ubos. Bang ibarat painte iyene mi ansawero kluang nen paasek paglimlo ang painte sawahin siya in paintan antan dumay na sa inakaakahan niye. Dumay na hat-hat painte ja ano sa subay sa iyan. Damikian si kadue mubah. Makajari ang alaan makajari niman hadya. Yan den de upa mag-abeteng. Gabenteng sinabab pa inta manene anulay. Pe garuni anu ne? Garuni anapihan na tinen gabi panggaan na si anulay. Pegi sabab pa inta nakanakle. Naga dunia na mubah jaiz pa inta si yeninen. Niya sa Muharram. Mangalaan natin. Bang kanian nun hadya magguni-guni atau magduwe-ruwe kayo pa sa amian inin haram si kao mangalaan natin. Ada kala kao sa amin kapalikanin nahangkan to sito palanggungan sa agama Islam hulit manamalan parkalain duk iyane mian syara pa inte ininin pangipat sa antara maglawlaki bini sa antara anda at awanan lillah hangkan pa intin pinaniya yene in kahalan ini sumagwaanin ituen subayinin si me mahkamah asyariyah syara pangahukuman ini agama Islam mula-mulanin ini amban mi athar bakkasin li'an ininin bang upama bakas ni ngalaan at inlalahin gay na ye painte mian ilubakan. Pagi bang niya nokod, bang nokod. Kwado painte epang sinduelay. Ilubakan ye bangga niya ano ne. Mian banggay kompleto. Iyene sa amyaan insaksiin. Pagi subay ampat. Subay ampat may palanggungan sa agama Islam. Bang niya pagkakulang na ang banilian. Usdanan iye mentalubak banggay pagwa ni na ina in solusyon ni na sin ngalaan at iye ni siya hatinan gay ni painti gay na iyen mian ilubakan bang ngalaan at duk ina pe intifaul waladi in nafahu gay pag anak na inakanak lay bang iye sa mian ngano ni mga sa pinanggawe ni. Damikian, amban may bakkas. Bang bakas pa yung maglaanat, haram ni siya sampay ilaw kiyamat in bakasan nila. Tahrimul muabbad, gay makajari na balik ni sumian. Ga na niya balikan si iye. Kuya timan lura, yayin bakkas nin. Hatinan, inalaan sa pamban iye, hadu mian al-kadhafin pangalubak awe lubakin damikyan intifaul walad innakanaklay dumani siye ubos at-tahrimul muabbad haram siye sa kaumulanin gayni ano sa mian o sina man may siga hatinan inanaan sininin ang banlapal kung ito sabutan sinin warid manunjuki si ilu ituen anabuhat manamalan bang aarunia katalaw ni si Allah subhanahu wa ta'ala duk ngeseb duk taesab ni ilaw akhiratin bang upama in iyay magduweru-eru atawa iyay ko esta guni-guni hadya atawa ko niya pagkakulang ni painte sa mian si mian details kinatauhan nilay subay nga hinang ni bisan pe tatokod ni sa mian mas labi perhaps iye iyane siksa pangurong iye daw sa dunya ilubak na hadya amban siksa elo akhirat. Ina man siganin, aman sipatnin, ay yuqima al-imamu az-zawj wa yaqul kul 4 marratin ushhidu billah. Sa buhat manamalan so pinatengge wa in qadihin o altaw pagkokanan lay in lillahin pa inne sabuto nihinin. Ushhidu billahi inni lamina as-sadiqin.
Kung si ayat pa tasabot si suratu An-Nur. Naksi ko, saksian ko, naksi ko, si Allah subhanahu wa ta'ala bennalin in aku to in akakun. Ini dapal dalam Quran. Ini gay ko tinalaw, bang ikato, yan akanon. Fima ramaitu bihi, si panukod ko yelay, to in, wa bennalin ininen, taat ni alanin, atawanin tolo ni in painte mian andanen, bang ni in tapagbalik-balik wa ini min ampat, pa idha syahid 4 marratin, pinahalirahu. Ini nasihatan, ini gak apa kini abalikan si iye, ini ta'uru ko pinainulay, tinalaw ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, in kabinsanaan si dunya hita katekteban do, in alaw akhiratin gak na niya hinapusan ni. Bangwe, men gak niya, gak to si kaulay, makajari pikyo pabalik. Hatin makajari kayo magtaradyo, aman ni nabisaranulay. Nabang pa ini gai, bangay bakas ni pinaseban, sinesaan, yun kahalan ilaw akhirat, sa amian, ubus yun ay ilaw pa iti in dunya to, lampong doon kabinsanaan matuto, ubus ga halin pa iti asal ang bantenggenan ni, naan si ininen ngalapal ni si Kalime. Pahin na ini lapal si Kalimehin. Wa inna la'natallahi alayya. Allahu Akbar. Duk bennal pa ini in la'nat Allah subhanahu wa ta'ala si aku. Si aku in kuntu minal kadhibin, bangkanian kun amban na putingan, bangkanian kun ga bennal yan inakaku si kaulay. Nahangkan to situ asal suwi siguro manamalan. Bangga bennal inakaku yes si panokod anda amman pwede rin sinalay. Waliyadu billah. Damikyan nin dendahin pinaganti na isab. Ala kulli hal dendahin nin gaye tahaddul kadhab. Gaye tahaddul kadhab. Hatinan gaye ano be menta luba sali du ye gebaya naan si induk baya sabang gebaya subero mian ineletan hatin kinlabos uro sampai baya iye ngalaanat males fantasy ko hinang pait elanelay atawanen mennal pegen niya duangan si duangan iyan mian puting niya dambuan banduangan iyan puting lu ne kelala atawanen deh na usina in lapal inosa sindedehin usap sayin ushidu billahi anna zawji hadha lamin al-kadhibin magneksaksi ko bennal Allah subhanahu wa ta'ala tunggal bennal teet in allaku uinin pa in amban may dustaan si panokod ni ako yan si zinainin ustaat na alanen tolo na ni min ampat binagbalik-balik inin pagpuas min ampat lay wasiyatan ni sab imamin atawanan qadihin syara'in indandahin tinalaw ka sa Allah subhanahu wa ta'ala in kaluman in dunya ininen kaluman na sa saat do masidu ka mole hapatat Allah subhanahu wa ta'ala elaw akhiratin elaw kukkula sa lama-lama bangkaw dalam siksa alai ka niya kalumwasno bangkaw dalam siksa alai hulit manamalan naan si ininen banggay iya paano banggay iya pa inta matinalawin magtaradyo hatinan pabalik iya gay na iya nambahat si kalimele nabanggay ni nambahat si kalimelay patenggen naan si in had hatinen tinibag ni nasabang painte iye mian asal nenggen di na dua-dua pa o asal ka to mian tahin ang wane ine puas amban panes sa duk pamaes sa boy hakim na kuralay dina aksinabot si iye si kalime wa inna gadaballahi alayya in kana zawji hadha min as-sadiqin duk bennal teed in astel duk mulka Allah subhanahu wa ta'ala hin si ako bangkani an in elaku inin pa in amban me to inakanelay si panokod ne mian ako si hinang inamalem atau hinang sinalay iye pupos bila yan yufarrak gani pa inte pinagkasuwa pabalik haram ni si siye yene karuangan ga niya balikan si iye sa kaumulan masahin iye iyan ilayanan mian al-li'an inalayanan al-li'an ubos may palanggungan sa agama Islam pasuno si kalime amban inaginisan sin firak pagsape sa antara maglawlaki bini
inalenan al-ila. Al-ila. Sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Iyan ang pantandaan ng ila. Hatinan to si tuan, painta in ila atu, iyan lella, napa iye, si Allah subhanahu wa ta'ala, gay iye parambua daho si andane, si dialeman 4 bulan. Gay daho iye parambua si andane, si dialeman 4 bulan. Wallahi pa ini, gay daho ko parambua si kao. Dumain ini parambua lay, asal minaksud we ne, anuin, katawahan tayo bang ini makna parambuain bang si bahasa pa hindi miyaan iyakan. Kaya bang si bahasa Arab, wallahi pa la ujami'uki 4 ashur, 4 bulan. Pamanti ko bang ini in rukun sin ila ininen. Rukunan al-halif, yan amana palay. Yan ilalay. Kanyanan elarendahin do. Ubus si kaduanin, si kadua syaratnin yumkinul wat. Makajari ngosal be atin makagay si ngosal ko be pain tibag umul yan siyam tahun sampai periata. Al mahlufu alaiha yana pa inte mian sinapahan nen napay si Allah subhanahu wa ta'ala sa sinapahan nen ini maparambuwa alay si andane lay in al mahlufu alai andane. Demikian sa iyan du isab subeden de na makajari inosal mag-umul 7 tahun siyam tahun periata. Sabang periawa pa ito sa amian, gay iyan tahukum pa ito hukuman ila. Hukuman ine napa. Wa gay pa ito parang buwa si iyan andane. Ang baniyan ng palanggungan sa agama Islam, sunuan tin isab. Iyan pa ito al-halib, uk al-mahlupu alaiha, si katello al-mahlupu alaihi. Iyan sinapahanin. Yan dumapende tarkul wat'i gaybe iye ngosal andane o si kaduenen palangkew amban 4 bulan ilien as-sigha yan lapalnen 2 sarih dukinaya sarihin kwe gay pa inte iye ngambana gay iye ngosal andane pan wallahi la ujami'uki sana. Sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala pan gay kyo giraw ko parambuwa si kao dileman dan tahun. Iyan naman siga. Sarih tampal manamalan. Pasalan lapal pa ito yung jima'alay. Umos skinaya isab. Lapal nen pan wallahi la yajma'uni laki sakpo hada. Gay ko pa ina mabaya mian inatawin. Magdambuwa daw sapew, ang ibarat pa sapewin. Atau magdambuwa pabakan. Nabang iya niyat pa inte ni tahrim sa palay na tahukum hukuman sapa. Tahukum kuman sapa. Sabang dumain na sa dili sa. Sa masi sumay magkafara. Nambanilian pe al-mahlufu bihi. Sino panapahanin? Gani asadi makajari panapahan malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tallahi billahi. Atau warrahmani wal qudusi. Duk ini naman sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahma. Ini naman sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ini bakkas sin ila ininen. Upama pa intibetad dalam 4 bulan. Bumasi-masi pega inosal we ni nandanin si dileman 4 bulan pege pang paita dehelo mani pege dilem panapa ye pege bang iye sa amian taosal ni si dileman 4 bulan lay sa amian masih subay magkafara iye nasaing gabantuk nen. Bang upama palami ang 4 bulan, gay pay masi parambuwa si andane, mag-report indendehin si Sarah. Pero ipe gay parambuwa si ako ba kasi miyan ila
Hatinin ba siya napa? Wa gaya para buwa siya ako dilaman 4 bulan. Atau dilaman 4 bulan. Betad bang dilaman 4 bulan kaya problema ni. Sa upa pa dilaman dan tahun us palabi ni ang 4 bulan. Palabi ni ang 4 bulan ni kada tao sa lo ini. Na pinasa no isyara. Pag sakay pinasa no isyara, dinak inosal si iya daw. Dinak inosal duk sarta mag kafara iya. Sarta mag kafara iya. Pegge mian way hanggang magkafara. Pagka si dilaman dan tahun pa dagi pangusalan bu amban taman 4 bulan do. Pag hangkan sa hindi na magkafara, lumabi ang 4 bulan ni. Bu si dilaman sapa, bu sila lagi umawat pa si ilian. Mian asal kewajiban si subay mian magkafarahin. Manjari na ang sininin binista wa iyane qadilay atau anin syara alay amban tag na pamisaran. Dinak binalik inano si iye. Hatinan dinak iye parambuwa si andane. Nabanggay mabaya dinak tinimanan si iye. Timananong. Nabanggay pa mabaya na mekene mian sara manimananihin. Hatinan mekene hakim manimananihin atau anin qadi. Iyahiyan na palanggungan si agama Islam pasalan al-ila. Al-ila. Yan may hukuman in asal tamanan importante. Pagay kay kanin aman mea hekka yan may painte bang sate. Taga-anda tawan sa taga-ella saga niya panghati si pasalan painte in. Yan yung kinatauhanin bang hukuman maglawlaki binilay. Yan ano lay aman may kinakan si inuman atawanan si panemmek-nemmek atawan si kinakansangin. Iyan do. Pagpos bilu gani painte no hukuman kinatauhan. Nangkan subay hati tawi parkala ininen. Amban si kita bi si yene me iyakan labi-labi si me isyara subi katauhan dari perkara ini. Ubus me palanggungan sa agama Islam ini men mapasunuin. Al-fasakh. Al-fasakhu. Sa ini na sinin betadte asbabul fasakh ini sababan pasakhin. Pasakhin ini pagsapay alay pagkanatlay. Sa dili pa intaban anulay, marumilulay. Al-paskhu, maksud in pasakhin na ang sininin, subay, yan qadi, syara. Syara. Atawa isab, awe. Ina man may asbab, amban asbab, sababan, yan in pasakhininin limukhalafati syartin sahih. Upama niya pagjanjian asa si waktu pagkawinli. Si antara lelar dendele pinain pa dendehin gay ko pa in mabaya. Paluwas man lahat ko ini nene asa tuok ti maghinang lumain. Panlelahin awe okay. Na problemahin binoo o painte in lelahin bugay baya. Bang si pag-isunan de upama pa indibetad de baya iye ataw na magtanazul ganya problema la siya ganya problema na la siya sumagwan banggay magtanazul banggay iye sa amin baya pa na sa tuku nabugay ta kole-kole inilahin papinda kauman atau papinda mian lahat ne maka jari si den de patudyo si syara ngalaan pa inte iye fasakh method pag anulay paglawlaki bini si antara duangan le. Pagkaili anamban ina syarat suy patut tinunay pagay gayan pasulang si syara yan Allah subhanahu wa ta'ala. Bumuslimin bang makapag bisyarok sa na suy magtuman. Magtuman syarat. Al-muslimuna ala syurutihim. Iya gyud manuman syaratin gyud man janji duman muslim. Sumagwaan bang sa pag-isunan okay, rusap. Sumagwan bang upama gay yan mabaya na ine hinangin al-fasakh. Al-fasakh. Hatinin magkanat ni siya. Sino magkanat siyahin? Manggay ta kole-kole, yan qadi. Syara. Si kaduanan, li'aibin yumna al-istimta' makajari. Magsape. Si antara maglawlaki bini karuangan. Sana sinin. Bang may pag-isun-isunan, narukan niya problema ni. Bang may mag-isun-isun do siya pa sa amin magtawa do.
li'aybin niya taga-ayb, tiap-tiap ng buwa man siye. Betad ng buwa in makaeddo. Bumagtanazol ng buwa in okay na be. Mangkauro. Nagani problema nila siyan. Sumagwanan banggay kasulutan na makajari to sito alfasakh. Hatinin mian binutas in anulay in pagdrambuwa din. Amman may ina pe may upamanen. Ko may pante may majnun, binelew. Amman lalaki pa sa amian. Si dende ke. Si dende ko lang dubay pagge lelaro maminain. Sa problemahin. Si dende. Pagge mahuto niya may pinaandahan. Gamel mian kinatauhan o edendehin. Atawan niya may pinaandahan mahuto. Sa di pinakita maluhin. Uy, pagpi magkawin yung hati sa dili. Inin makajari si dende alpasak. Pagge mag-akal yan. Magdusta. Pinapiyuhin pa ito sa amyan. Bata-bata, apipogi, ipipain sa amyan. Uy, pagpi, matay kasi pagkawinan na bahay naman naman. Makajari si dende. Patudyo si Sarah, mekkatsin, ine anulay. Damikyan nin, aulitar ki haktihi. Bang upama in lelalay, giinuman parajanjian, giinuman yan nakapatut. Kung upama pa ito may nafaka. Nafaka, gini napakahan, we lelahin andanin. Bugaan na niya, pa ito pangamay-ngamayan. Awan. Natuo si ituan, makajari si dende, alfasakh. Atawa isab, asal niya pagbisarahan. Kung pa ito may sadak. Oras miyan siya pinagua, buga pinagua pa ito lelahin. Naan si ininen makajari si dende magpasakin malengkanin ko pinabang magtanazul in dendelay kanya license ko sa gane sa banggay magtanazul damikian aman hak badani hak ginahawabaran kanya pa ente berhajat tiap-tiap dambu aman siye iyane lella gay pa inte no salo ni nandane. Yenelella gay mahangihan andane. Yenelella gay mahangihan andane puas amban 4 bulan. Pariyata. Siga niya udhur. Siga niya udhur me. Sabang taka udhur syar'i kay pa inte narabaho atau tuntut ilmu atau mag-business sa amihan sa ano napakan usab gani alasan siguro sa gaan mga sa pag handi pagkasunan. So bagwanen mangga niya pa ito sa amian na makajari naan si ininin ini. Mikibutas pa ito indendehin. Sa patwa si Shara. Patwa si Shara. Atau in saparun li ghairi udhrin akthar min 6 ashhur. Iyane magmusafir magtulak-tulak si gaani udhur paek ka man 4 paek ka man 6 bulan hati. Bang paek ka na ban 6 bulan sa amiyaan si dumain udhur naan si inin palangkungan sa agama Islam makajari si dende ni al-fasakh. Hati tabi mahapiin duwa subay balik-balik tabi mian dumain ano pege benanen dapat pa inte uwe bahurong makakalene. Bisan pe agen daran makakalene mahutu kamali dukit si yan ano ininen. Nahangkan subay hati tabi pahapi palangkungan sa agama Islam. Dukdar ho kyo magtuyo ni magwa takalenon na ho. Adakala kamali kyo si panghati pa ente sa amian. Na problema. Problema. Hangkan siya binalik-balik yan pa ente ininin. Hangkan tinagnaan hadya ito yan hasupaya. Taingat tebi dangan parangan. Hasupaya taingat tebi dangan parangan. Usbang ne daran pa ente tahinang topik, tahinang modu, tahinang maalup ni sige tabi. Namura ni tahati. Bang inagay ginarihin. Iyan palanggungan sa agama Islam. Pasuno, al-idda. Yene idda. Al-idda, sabab nin. Ine sabab nin. Asbabuha, si kaisanin wafatu zawj mutlaqa.
iddahin mekani iddane bang matay inlelahin mutlaka. Hatinan sali dumatay inlelalay dehello amban kapag dambu siya sa baka niya binasahan kawin. Atawanen matay inlalamian taga-anda iya nakanak di kiriki. Nakanak pa ito sa amian may mag-8 tahon sa iyan. Kemon basta inalenan iyan elella aw sa ilian iyan wajib niya iddane. Ubos ine mian puas aman mawajib wa ini iddane lay yalzimuha al-ihdad. Agay wajib na sinin in ihdadin dumain idda yani pa inte pasalan ano away abang idda okay bang iddatul wafah si kemone sali duen kabla dukhul dehelo man yene kapag dambua dumain maksud den dehelo man kapag dambua gawe bakas takawon siya bakas takawon siya gahaja kapag ano sa amiyan kapag kaswa atawanin nakanat wajib subay mag-ihdad ine in ihdadin ambanan iyan in lelale dendele idahu ine sa suku pangari-ngari amban may pamulawan-mulawan paghamot-hamot sa amyaan subay paten na si lumaan si deleman 4 bulan duk 10 kampatel lew 4 bulan duk pien 10 lew ine na amban sa suku iyan ang pangabayaan iya sa amyaan o ibang sa kalahan halian na raw iyan gairo makajari paluwas-luwas ang banduma ni. Banggero ubusin ang 4 bulanin, duk 10 elew lay. Malingkanen sa waktu elew, bang lihaja, ni hajat ni. Ga ni akinakan ni pa sa amiyan. Ubus ni atarabaho ni, iyan do pagaduan ni nagajihin. Makajari, sa biqadril haja, puas bilay mo ni papluma ni. Si waktu sangem, gairo sa makajari paluwas, bisan sa ingge. Subay lain ho, yan pahali si, mian luma, kamatian pa inte mian elanilay hatinan asa siluma de ubos ine naan si inin meke pa makajari paluwas mga sa lid darura bang asal ga niya mian sa dili asal darura tet manamalan makamulan na bang paluwas daw naan sin makajari si kaduenen al khalwa bizawja yan pa ito iddatul wafah ni si al khalwa bizawja yan makapag khalwa kuwebe makapag tikul-tikul gay makapag duman siya makapag dambua anuhin pasal maglawla kibinili sumagwanan makapag bagat bilik ni al khalwa pa alennen sa gapi kapag dambua yan ay maksud magdambua ay karu katawahan bi al khalwa bizawja yan aban may asbab nin alhasil subero kapag mian kapag tambel bilik ni bisan piga bakas kapag kakan mang ibarat na magkakanin sabang dehelo man khalwa naan si ininen ga niya yan mian iddane ga niya iddane duman ko idda mamatay lay bisan pa dehelo amban yan sa amyaan kapag dambua de bakas jakinawin ni basta si inalenan andane iyan wajib si Yesu ay mag-ihdadin giro palos sa mandumalay iyan pa ito man syarain o sa kaduen al khalwa subay iyan ay makapagdambua pa inte do lalay kapag bagat bilik na ho siya pegbang iyan gaape bakas kapag bagat bilik pa ito sa amiyan ganiya yan miyan iddane ganiya iddane inen si dumain matay hatinan tartanto si talak inen si talak si kabdan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum min iddatin ta'taddunaha in man manjuko si yene mi an talak mangupama in kaamlay o kami abar iman bangka makaanda yene dende me mu'minat butinimanan no bedhelu pe amban kapag dambua bi baka ni kam takaw yen sa dehelu pe man kapag bagat pa inte yene biliklay isba madhhab ben hanabila yene
sa awang pwede sa fiyes bidukhul min qabli am tamassuhunna gani iddane ganiya yani iddane sabang puwas ni bilaim baniyan taga iddane miyaan hadya kapag tikul atawanin kapag bagat bilik si katello alwat mutlaqan alwat'u mutlaqan asas bagas taosal salidu wat'u nikah sipul na amban pa si kawin lay taosal ni nandanin pag buwa pa man pagkawin okay ilian asal niya sinaba subay itaga idda atawanin wat'u haram waliyadu billah upaw makapagzina niya mas iddani indendehin ne mas niya iddan so ipos pa in idda may kinawin luon ke indendelay mangawinan ihin song iyan ba kasawain magkasalain ato sa dila man wajib subay mag-idda puwas man idda subay magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala ala al-qawl ar-rajih si yan bisara babasagin si katello subha atawanen taosal na in dende ilien niya subhane atinan taanda na indandela yuhati pong tinaini ang bansusu. Nabuwa ga katauhan mo ini. Nanaan sinin taga idda. Pe kau niya pagwa bila ay may makanak. Si alin anak ni piyan sumagwa nin subay iyan magkanat ni siya. Pega pong tinaini naman radaa. Bang niya takawin magpong tinai ang ban iyan susu wajib subay pinagkanat siya. Usin anak nalay anak syar'i do. Pega ga pa iti kinatauhan. Nasabang sa tinuod na iyan pa ito sa amian asal Muharram iyan naman may anak mga sa tinuod kinatawhan na amban may hukuman pa ito sa amian o pang tinaini amban iyan na suso iyan pa ito Muharram ipalangkungan sa agama Islam dukdumain tahinang pa ito ini may anak di sa bang subha may ga kinatawhan usbaho kinatawhan magdarambuan na siya bakas pa hindi taosalan ni naan sinin suway ini ni idda ni tagalan iddahin bang idda betteng si waktu pagua in nakanak puas ni iddanin upama pa inte indendelay betteng tinimanan wa elane atawa matay in elanin bettadde si panagnaan bulan mati elanin na may pimbulan in ngagad-ngagad bangya ba maganda subay puwas pa inte amban panganak yan na din delay atawa mati isab in elanin ko pinagsasumo ni panganak pa inte nakanakin natu si ituan makajari ni bangya ba maganda puwas sa janganak in den delay puwas sa janganak in den delay bagi ubos ni iddanin pag-idda mabetengin basta pagwa ni nakanakin. Iyayo ang palanggungan sa agama Islam. Damikyanin bang piya sa tegalanin mga iddatul wafah 4 bulan duk 10 elew 4 bulan duk 10 elew bang kanianin ga betteng iye bang matay pa in elanin magbidda duk inahaydle bang matay in elanin in iddanin 4 bulan duk 10 elew si kaptan Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa ashra nemesiya matay may kailahan din makaambanan si azwa sa ini andare yatarabbas na biang pusin na subay sipatin natin na palimangan daw si luma at si dialeman 4 bulan duk 10 elew kaya makajari para suluas malingkanin kaya natasabot pa inte yene marumehulay li'udhr lihaja haja atawan lidarura haja si waktu elew darura si waktu miansangin iyan bangga betting ubos niya sab indal mufarakati fil haya kaya pagsape si antara si kaelom
si kaelumpe. Kung pama bang inandalay hinaid du in iddanen indende awe 3 bulan telu haid ye telu haid kung may pante may talak atawanin ini te may anfasakh subay telu haid sa maghilap na siya po kahain na sin ini na sin maana sin kuruin haid atawanin may tuhur. Sakabtan Allah subhanahu wa ta'ala al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Indendahin bang tinimanan o elane subay dahu gay pa inte sa amyaan ini teen. Dalam idda pa si dalaman telu quru, telu haid. Atawanan telu tahir, tuhur. Sa al-rajih bang si Hanabila miyaan al-haid. Subay telu haid meki makajariin mag-ella sa dili banggay binalik ko ella nilay si deleman anulay si deleman pa inte yene iddalay si kadue aman ginisan ghayru dhati haydin siga niya gabe niya hayd ta kinatawhan ng baniye hatinan ko may al-aisa yene may dende may mag-umol na may mag-10 tahon pami 50 tahon gini pa inte paguan laha. Atawanan nakanak den depe, nakanak dikiriki pe paguan laha. Betad me 8 bulan, 8 tahun. Nawe. Sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidn. Sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala yene me siya iyan gaysi haid me karendehan lay. In iddaran 3 bulan, ya ininin 3 bulanin. Dende gay haid, atawanin nakanak. Makanak pipante bata ga hinaid. Wallahi lam yahidn. Duk ina may siya ga hinaid. Ko ina pante sabot si anulay. Al-aisa atawin nakanak. Ubos sila pasunuin. Sabot na jainin kewan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ubos ne. Nafaqatul mu'tadda. Pasalan napaka. Yan ininan tamanan hekka. Pagsalaan si antara maglawlaki bini. Duk mag-usbawaris. Mian lumamod si parkala pa ente ininin. Inina pasalan napaka. Ar-raj'iyya bang tinimanan indendahin timan mintad de pawataon min duwe si dialeman iddalay niya pinapakane. Duk niya pisuknane. Dialim patinaan pa iye. Patinaan elane pe duk ninapakahan pe elane. Malaingkan nen iya rumanggana siyahin bang maganda duwe telu in lalay ga niya bahangis iya ja. Sikaduwe al-mutawaffa anha zawjuha. Yan bang matay men elan bang matay elanen. Ina niya napakanen ga niya napakanen puas aman kamate elanen. Ina sa siyahin tarika. Yan mataang banu elanen lay. Bang iya taga-anak thumun siyahin. Mangga niya painte yan anak na rubo. 1/4. Tadonin. Amban ginisan sin nafaka al-ba'in. Al-ba'inin niya hamil, niya hail. Bang upama ba'in inen talak ba'in luone ke mian katimanan imintellu bubetteng indendelay niya masi ineen niya masi napakane magnapaka pa in lelalay dukmasi pe niya patendaan ni teggelan gay nganak pagpuas ang man panganak nalay yes ani napakahane men nakanakin sa ataha man masalahin to si ito NP sa gani patahate si kaduwe ang man talakbain hail yelaga betteng hatinan mian gani si mian dimbeten la nafaqata wala sukna bang puas mi painte amban timan min tellulay ga niya napakane ug ga niya yene mian ano ne ga niya patandaan ne alhasil mo ni hep ali pamilya ne las ininin al hadana
Iniin bang patek katakiteten bi wapagsalaan si me Rapi Tulpo, pasalan Al-Hadana. Nakanak. Yan pasalan nakanak. Al-Hadana inin, yan nakanak to, bang kaniyaan dan tahun. Papitun tahun. Lela na kiatawanin dende. Si inaane. Si inaane. Bang upama gay siya magtawa yan. Pagka bang magtawa, intag-intag nila ay. Sumagwaanin bang siya gay magtawa. Ina kasi Sara, subay si inaane. Amban, yan yung lela si dende. Imban ko, amban dan tahun 7. Amban, away 7 tahun. Pagpuas amban 7 tahun, paintaban 8 ni, bang lalahin pinapene. Bang iya mabaya si inaane, bang iya mabaya si amaane. Bang dende siya, bang puas na amban 7 tahun, la si amaane. Yayi ano palanggungan sa agama Islam. Sa bang balig, indendahin, bang balig inlalahin, paintaban 15 tahun, intag-intag kabayaan ni. Asal iya balig ni, magnapaka, magtrabaho, iya pa sa amin, ganyan, ano ni. Sabang dende, masipesi, yene, men matato, si amma ni, teggilan gay pitakaela. Nabang takaela tungan ni, si elane ni. Usto situ, last jumla, la tathbutu, la li kafirin ala muslimin, wala li fasiqin, wala li muzawwajatin bi ajnabiyin min al-mahdun. Bang Muslim in nakanakin, atawanin in lalahin ke, Muslim in lalahin eh, o in dendahin kafira, bumagsala siyen, subay si Muslim lay. Bang niya la samahallah, bang niya upama betad dendahin Muslim, sa asal in kawin lay asal gate din sahih, in painta in nakanakin, la ilaw si, imian Muslim lay. Damikyan ang fasik, subay si dumain pasik lay. Damikyan nan si inaane, bang upama taga-ella iyan. Silella sa dili, hatinen dumain usbane. Dumain pa interetad te tapit si inanakanaklay. Nabang tapit si nakanaklay do, na ambat lairo si inaane. Sabang dumain tapit, alhasil subay eddo ine mian lelalay. Intag-intag ni paipat na suyi pa inte ine mian mangipatihin. Ang maniyan palangguhan sa agama Islami, mas alatu asa subay te dito en pinantekan pahap, duk subay sa agen pa ito en binalik-balik. Pag-ibisan pa en sa ilien. Bangwe hat-hat pakali-kali mintedero. Hat-hat basa-basa mintedero mas pekite mian magkamali. Asal subay ito en daran pa ente mian binasa. Hasupaya gay kita bi yene mian magkamali si hal pasalan al-firaq ininen. Pagsapi sa antara maglawlaki bini, kung iyan do, iyan miyan subjecten si ilaw miyan at ilaw inin, iyan balay si North katadyain. Pagibang asal iyan dinambor ang buwa, kemon, tiap-tiap dambuwa hadyain, khulo ilay makajari dambuwa, iyan muhadara. Talaklay dambuwa muhadara. Miyan ziharlay dambuwa muhadara. Kemon iyan dambuwa pa intene, miyan muhadara. Sumagwaan iyan ko bilang panagnaan, pagi kayo makajari magtawassu, maglupaluha manamalan si Allen pa ente panagnaha supaya mura tahati we tebi amandangan pa ente pisidangan mangupama niya alai kamali sa bisaraku lay amban ko ampun Allah subhanahu wa ta'ala hin kamatsa pa ente pinatintul mangupama niya alai bisaraku mian ine pedi sikam atawanen pangkal na mako ko kamaapan do isab tuklabinin ni bang Allah subhanahu wa ta'ala mian ngampun aku duk ko ano pinainlay mako ko kamaapan sikam arak-arak asal taha manamalan taeddo ku waktu 7 kaamin murah-murahan pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala tingko tibilay pakania amban ka ampa ito mapakalihin si kami yan ang mangurong may muhadarahin mangpain pinaniya Allah subhanahu wa ta'ala si timbangan amal tibi mahapin taabot yan si elo akhirat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.